Hello, Tuni Cookie News Bezose na bon chawin lem na hivin. Tuni news ki modan dung zuya chwa hile. US Vice President pa hin. India le Pakistan ki boina a. Kazaw po vi hi chwa hi kahut ka kisile. Ke ho thou ima azaw po iti a hi. Thu pondo na anane ti hi mu a hi in ichi chung chang ho het theina divin hin seu hitin chule jan hla a chu ke WhatsApp personal hi hen a hi lo le group ma ka zaw na ho hi zong le mi tampin text a hin bol lovin India in Pakistan van leng hichi akap hla in EPP akap hla wi ti ho chu tampi a hin seven video kisim zawa zong chu comment a zong chu tampin comment na hin bolovin Pakistan te van leng ho India in hichi F16 hichi akap latai hich ho zong hin sein ti ho hi tampi umovin het dewa hi kukile mei lei ikiboi wa zong chu akoi pen chu ta san ding ham ki hetalo mun tina social media a hi thudi lo tampi hungleng do ji a hi in hi chu to banga chu tu a jong hi India le Pakistan hi thala ki kap to keu hilovin media a jong hi kidem to na sata a hi in hi za chu a di lo tampi pi jong imu de wei e ho mei leile kuki ki do na a fake news ho chu a hi le chun ama hon asim thuwa ahin bol jiu ahin la tu a India le Pakistan a hi a het hen ha na khat jong chu AI ho mangcha a tu a lim ho hi mangcha pau sa jeng a hi in hi za chu hoi chi hu adi lo ham ti hi ke mo het chen theilo a hi in a het thim lo ho dinga wang chu het ha sanan te ahin la tu ni a hi chi to bang India le Pakistan ki boina a hi van leng cho kap hlau ham hoi lai mo na kap hlau ham iti kap hlau ham iti dan ham ti ho jong adi lo ho jong het chet na ti win hin seu hitin news ken khatnin amma views tam na ding a hi lawa hi le min a vet nom na dinga azat music to ki tho a azat bola po leng lung jing mei thal ki kap na bom po na ho gaza a ki kap na ho po hin uplo na India la Pakistan ki attack to na hi ti khoti tampi umai hi za a chu ichi thewa nga in thudi pa hi het no angai ti wang chu ka sei do no min hi nge Jammu and Kashmir langa LOC border dunga wang chu India hi in Pakistan a hi in ani ni a hi na sata ki kap to hlona India in Pakistan pos ho hi thum le li ho hi associate wang chu di a hi nai hi che ho jong chu aban bana hin seo hi tin chule hi che wa hi ga velo chon US Vice President pa ama hi tu masang zema jong chu India a family ho to hungu a hi in India gam sunga gam hoi na ho a hi lo le tourist mun ho velhadinga hi hung a hi in hi chi a hung lai ta a chu Pakistan thing noi hon Jammu and Kashmir gam sunga Pahalgama attack ahin bol na wa jong chu ama India na lai a hi in hi za chu ama jong a het chet ma a hi in hi za chu media hon thudo na ananei na wa chu a hi le hi chi Pakistan le India ki boina a hi US 10 EPT ham a hi lawai le US koilang zo na pandiu ham ti a hi thudo ananei vin a hi la aman ana seina a chu hi chi gala hi kei ho tho I macha azaw poi war that is none of our business ti a hi don but na ho jong an boli ti ho jong hi mu a hi ni ta hi hoi ta aman jong don but na api a media hon thu ado na wa jong hi hoi ta an sei la an ho jong u mai chule hi chi US in ipibola hi media hon ipibola US Vice President pa hi chi to banga do na anei ham a hi lawa hi le ipibola US chun Pakistan na ki thopi ding ham ti jong hi mi khen khat chun question in e mai thei wa hi in hi chi hi aji mai aji chu 1971 la ya India le Pakistan an ki boy la ya chu US in nasata
hi chi Pakistan te hi akitho piu a hin tu a Pakistan ten F-16 fighter jet anei na pau jong hu hi chi chunga chu ananeu a hi tain a hin la tu ni chan ge ya hi ama hon akitho pi tai ma hi umjing na lai a hin hi jong le tu ma sang je ma chu ei ho Indian PM Modi jong America gam sunga gachi a US to trade bolding dan a hi lo le US to relation et bolding ham ti ho jong hi nasata a hi chi chung chang ho jong ho lim na hin nei wa hoi ta sign a hin bol a hin tu a jong hi US a product iPhone ti ho iPad ti ho Apple company ho he de wa hi in hi chi hi atam zopi hi China a manufacture ki bol a hin ki sim a hin made in China to bangen a hin la hi chi China ta hong ki to lo phan wa chu China a ko na hi Apple company American company atam zopi hi la do India gam sunga koiding hi ta chu India to America free trade agreement ho jong hi aban bana bol to ding ti hi to gon nei a hi je wa chu tu chunga US vice president pa Mr. Vance Jong chu hunga India gam sunga hi hi ta chu mun phabe pi hi a hin vetna a family ho to tor a hin nei wa hi hi chi je a jong chu mi tam pi hin US EP tu chunga hi India langana panding ham Pakistan langana panding ham ti a hi thudo na ho jong anane yu hi ding a hi in hi chi anado na chu aman hi ta hi don but na anabole ti chu iga he theini diwa in se hi tu hin athu seina chu chomcha ga ngayu hitin ga velo hen I he thim deu a hi na ji chu hi chi new soin a zo zo se hin tin ti mai theu hen amma ta in a ho lim na a seina chu chomcha hi jong le ga veu ti till we decide that we ultimately can't make any more progress. And then you would walk away? We would. All right. You were in India recently, and there was some feeling that that might lead to one of the trade agreements announced, and we just heard the UK agreement with the United States. Sure. How concerned is the administration about the potential for nuclear war between India and Pakistan? Well, look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the president has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happened, of course, it would be disastrous. Right now, we don't think that's going to happen. hi chi chan chu a hi in hi ta hi ana sei a hi in iga he thim diwa chu tu a hi US in India le Pakistan ki boina zau pongi ti a US in a sei a hi le chun tu a hi India a dinga chu chan soi ta a hin tu le tu a Jammu and Kashmir POK a hi in Pakistan occupied Kashmir ki ti a hin hi chi mun ho hi tu chunga hi India in gal abol ta a hi le chun hi ho zo se hi adi ta international map dung juya nungla theina chance aumi ti hi mi zo se pom a hi in hi za chu tu chunga India in Operation Sindur lunch abol pen hi chi POK nungla na dinga hi a hin bol dem a hi lovai le chi sanga lin zo Pakistan gamsung ahin la pi ding ham ti ho jong hi sei thei ahin ai po in tu ni chan ge awang hi Operation Sindur hi ki China ai lo hi ti hi he theina diwa in se wa hi in chule hi chi India le Pakistan ki boina chung changa hi I chan ge ya koi gam hin pan ala Pakistan hon I chan ge ya pan ala am ti hi ga velo hen 1971 ga nung pha ki no hi te 1971 la ya gal an la ya chu India ten na sata Pakistan attack hin ball phat no wa chu Pakistan PM pa hi US aga chia Bill Clinton
koma hi thu aga saya ichi thu panpina aga thum na chu US in ahin accept pha na chu hita hi India chu ahin ete khom hlon a hi in hi ze a chu thu chunga jong hi Pakistan in Indian ki god dan he avet na hi le lungim mama a hi ta in hi ze a chu US secretary pa hi phone anabol kit novin in panpivin ka gam sunguwa India ten nasata attack in ball khum tawe ti a hi support aga thu movin a hi le US secretary pa jong hin nang hon jong thing noi support na bol chu ngawin hi chi chu a hi lawai le US in tu chunga hi ka hut ka kisilo hi tai nang ho na hin ki thopi zo ta pon te ti a hi Pakistan PM pa hi don put na anapi ti ho chan ge jong hi mo a hi tu le tu a hi Pakistan in mun chom choma ki thopi na dinga hi European country ho hi in US a hi in China a hi in hoi lai mun hi jong le ki thopi na ding thei chana hi thum na anei tawi ti ho jong hi mo ai in ei ho Indian Army hon jong tu le tu asuti achi ho jo se Indian Army hon anung ko win gen thei ta hap khat ham thani ham ex ki chol du dinga suti hung kila hung pot hon jong acha alha dan ho aji teo to kilha dan ho chu event na hi lainat au ma jing in a hin la gal a dinga se paya kilheng do hi win hi chito banga hi in sung in ko ingai lut zo a hi le chun igam chu ilos ding mong a hi in a hin la ingai lut ta in sung mi iji I cha I dal ha ngama igam ina ma dinga I pana hi le chun lol hin na akimun dam sela ahung ki le deu win jong I taw na win ga hello hen Indian se pai ho ahung ki hin sova EIMI tampi jong a hi in ama ho jong dam ta in ko te to ki mu to theine deu win I taw na win jong neu cha het deu win kanamite kahin tem kin nahi ahi le European country koma Pakistan in tauna aganei tilehen kithopi dinga aga thum na ajong hi ga vekil lew hen European Union hon jong ke hon India back ka bol hi India ke ho jong against ka hi ke ho jong thing noi against ka hi win tu chunga jong India in thing noi ho je a hi chi to Bengal a bol a hi in hi ja chu ke hon India support ka bol de wa hi thing noi ho ke hon support bol thei po wingi ti a hi European hon jong don put na ana bol ki de ve ti chu mo a hi tu le tu a hi Pakistan gam sung BOINA hi sangma ma a ho dinga hi I macha hi nai lo wanga chu Pakistan gam sung ki hot lew jing a hi ta in a hi le zan hla a message in thot holoi a hi lowai le group za chom choma ka zaw na a thu hin dong ho a hi lo le thu hin post ho chu het diu khat chu mun khat na thu khat I mu a igin cha na hi le adi lo ham ti pa hi I khol ma sat diu hi chi tiang le chun group ma I dop lu ji de wa hi a hin la I ma cha het to lo hi la WhatsApp group hi hen hoilai group hi jong le inop na a adi lo hetalowa I dei in dop lut jing ji pau hi chiwang hi phamo akisa in hi ja chu group dang a chu nop sei ta win te ki to na ho po nei na win te hin la official group ho awang hi chita bang ahung ki dop lut ji ho hi no mo akisa in hi ja chu hoi ta adi lo pa hi hol che na hi chiwang hi adi mong a hi tai ti tiang le imi pi hi nga hi hlang sap zo ding hi ti hi kanami te ho kain tep no ma hi in tu hin fact checking ga velo hen zan hla a chu India in hi chi Pakistan port tilhen Karachi port atina penu hi min phau mama a hi in hi chlai attack a bolin hi ta chu Karachi port zo se hi akang tum gam tai mei kong yan dim tai ti ho a jong he an sei wa hi in a hin la hi chi hi Gaza gal 2020 Israel in attack ana bol la ya ngita chu mun khat attack ana bol na video ho chu anala do wa ahin post a hi in hiza chu THIL ho hi adi lo pai holding hi tur chan ge ya hi Indian Air Force a hi lo le Indian Navy a ko na hi I macha hi chilai Pakistan te airport ho Karachi port a hi lawai le
Pakistan airbase hi chilai attack aki bol tai ti hi I macha am nai lo hi henge zan hi awang chu radar khat chu aga susi ve hi chi Pakistan and China gam sunga anacho Q90 ho HQ90 ho chu anasu set pi ve aji chu hi chi ho a ko na chu ama ho in India gam sunga vet no va target a bol va missile ka jiwa hi ja chu India in hi chi wang chu anasu set pi a hin la tu ni chan ge a hi India in Pakistan property a hi lo la civil mi chunga hi action alanai poi ti wang hi het team na diwa in sewa in mi khen khanin hi chi jet fighter hi chi hu chi ti ho tampi in a seven hi chewa jong hi ga belo chon Indian officer khat na kona thu ki mu dan dung zo ya cho no Indian Navy action at Karachi ti ahin hi chi Karachi port na jong hi Indian Navy hi hen Indian Army hi hen Indian Air Force hi jong la koi ma chan hi chewa hi I macha operation akibol poi ti a hi aphot chit na hi chewa jong hi X account na kona phone do na ahin nei ve ti chu mo a in tu ni chan ge ya hi Pakistan alel na hi ipg ham ti a hi le thing noi a support je wa hi gamdang hon koiman a support lo wa hi ti hi het team de wa hi in hi chewa jong hi Indian minister pan ana saina a chu a hi le Pakistan in thing noi ka support poina ti win India in stride a ball na athi ho milham ngen a hi na ti win a hi le ipi bola milham ho thi na achu hi chi to bang thing noi leader ho jaw theya ISI leader ho jaw theya a hi lo le Pakistan army ho jaw theya Pakistan police ho jong jaw the iti dan ham hi chi hi ti a hi don butna anabolity ho jong hi mu hi noita India ten tu chunga wang he Pakistan hi di chana don butna anabol hi ti ai hichewa hi eima gam kaya niaw cha ka ga seinom chu an tu ni hi chi video na ve hon chong igel kha deu jong ka ta sanin a khen kha chun igel kha lo mai thewa hin tu ni a hi e hon chong gam tum idelove ti chu separate administration idelove a hi le tu a hi Indian government in hin peta hen lang hi le e ho thing noi ho jong hi iti deu ham e hon jong Pakistan ho banga chu thing noi I support no wa a hi lo wa hi le government isim do nungu wa jong hi chi thing noi ho hi ito sot jing na lai de ham hi chi jong hi igel thei ta khat wai a hi lo wai le phat khat le ho jong Pakistan din mun khat na hi hung din de wa hi iza a chu a hi thei ai le tu a hi e hon sedo government hoi ta ki sim phat a hi in I thing noi ho jong hi chi wa hi jaw phat a hi in a hung jaw wa I tiam khat na separate administration mu teng le asam saw ho hi kuki army kuki police a jong I jaw sa thei wa a hin la hi chi chu hi talowa ama ho SOO om jingwa in jole separate administration hung ki mula ama ho din mun hi ipi hi ding ham in jole thing no ya hi ito sot jing liu ham ti jong hi question lien ta khat hi chi topic inei sungwa niaw cha iga gel ho deule inam sungwa thil dan ho I het thim na diwa niaw cha kahin be hi in aban kit na hi a hi le F16 tampi akap hlatawi a hi lo le pilot pa jong capture a boluvin vanleng akap hlavin a he pa jong Indian army hon amanuvin tu le tu a hi hitin hi khatin a bol tawi ti ho chan ge jong hi anaki sei a hin anaki sei thang de a hin hi chi ho jong hi zo thu a hi tu ni chan ge ya I macha official ta a India gam a hi lo le Indian army Indian navy Indian Air Force a kona official ta hi chito bang Pakistan jet fighter F16 ki kap hla na ho I macha proof a hin bol povi ti hi I het deu a hi in hi cha chu news khen khanin ama ho article ji a hi lo la ama ho video view de na anop nop a sei ho pau hi in e hon jong angol banga inamo ta san lo di win avelin kain tem ken hi chiwa thu hung ki so ho hi azo anal a hi win Pakistan army chief pan jong thu asein ho bang chu AI edit a bolwa hita chu ahin upload wa hi in India hi hen Pakistan hi jong le tu le tu ai social media ho a fake news tampi asemo hi in hi ja chu hi ho a ko na jong hi kami pi ho ikiven team de wa hi
chole hi chi new so I sei tiang le tu a hi India le Pakistan ki boina chungchang hi sangma ma hi je in koiman eima effect thei ding a hi lo le video di lo ta ho min a hin po so hi hetchin lo wa forward imo bol lo de wa in zo khat le chung wa chunggi na khat hung hi thei ding a hi ti jong hi avela kanam mi te ho ka hin te pa hi in tu a hi Pakistan government jong hi gen thei mama a hi ta in hi je a chu ama ho economy I chanham khana to kha a hi pha na chu in Pakistan government in tu a hi international partner ho hi nga hi loan athum pan ta vi tu a hi sumtam pi ka seng do ta vin ke ho gam sunga hi chi a se ta in hi je a chu ke ho hi ka ki got theina di win sumni pi win ti a hi world bank ho vela jong hi loan an thum pan ta vi ti ho jong hi mu a hin a economy I ma cha lo a hin la gal bol ding a hong ki got mong jong hi ivet na hi le alam kai ho hi apil ta a hi po ve ti chu hi chiwa ko na het thei a hi tu ni chan ke ya Russia le Ukraine ki boi jing hi Russia adinga chu I ma cha a boina lo hi aji chu country len ta hi in developing country a hi ta in super power khat a hi ta in boy lo hi a hin la Ukraine adinga hi nasata a boy a hi USNE chanham khana backup a bola European country ho zo sin a ki tho pi ja tu ni chan ge a bo ding thei a hin gal bol ki ti chu sumtam pi le hi missile khat kap don a hi a crawl la lut na hi in hi ja a chu gal bolding ki ti chu sumtam pi nei ngai economy hoi mama ngai a hi in hiza a chu Pakistan ten hi chi ho I ma cha don lo hi la gal ka bol thei nai ti a nei sa ho mangcha a gal a bol gut ji wa tu a hi Pakistan gam sunga economy jong hi I chan ham khana a to kha a hi tai ti chu het thei na de wa tu ni a US in India le Pakistan ki boina a ka khut ka kisil tai ke ho business I ma cha poi hi chwai ke ho ki kum na ding I ma cha poi ti a na seidan ho le zan hla a news za chom hung ki so ho Pakistan jet fighter hizat ki kap hla tai a hi lawai le Karachi port attack a ki bol tai ti ho po azat a hung ki sei ja chu video hi hung vai ge hle jong le THIL di pa hi he chet no angai ti dei sa na kanam mi te ho dinga a de sa na e ho sunga THIL forward imo bol ho post imo bol ho hi in zo khal e ho chunga gi na hung lung thei hi hi za chu a hi thei ai le he chit lo ho hi post ball po ti forward ball daw ti e hon forward e ball mai je wa e chunga hung chu kha ding hi ki chat nan nei hi tin ching thei hi te ti a kanam mi te ho ikiven thei ne di wa kain sai hi in chule hi chi news sung changa hi ETM khana update hung kit na hi jong le hi chi ho jong chu aban ban cha a ka hin update jing ding a hi in langa jong hi hin sei in ti a hi in hi chi ho jong hi ni hla lang le zan lang le video hin bol kit vai le chi langa chu hin jaw sa de wai tai tu ni ku ki news be jo se na chung win ka ki pai na bon cha win pathen in phathai na bo jing taw han